Kigali ushobora kumara imyaka 2 utayigezemwo, akaba ari ahantu ushobora kugera ukaba wayoba ntumenye ngo hano hantu nihe, bitewe n'ukuntu imihanda y'i Kigali igenda ihindagurika buri munsi. Nk'ubu nk'urugero, reka nkubwire uwo muhanda uwo ariwo, ariko mbere yuko nkubwira uwo muhanda uwo ariwo, kanda subscribe canke wiyaboneshe kugira ngo tuzakomeze tukwereke impinduka muri Kigali. Twarabyiyemeje hano rero. Niyo ubuzi ahantu bitaga muri Banyahe, ariko iryo zina rya Banyahe ubundi ye baba we, nabyo nzabikorera ubushakashatsi menye ngo bimeze bite. Ubundi nzahagera naho mpabereka ukuntu hasigaye hameze. Uwo muhanda rero uva kuri ambasade y'Abanyamerika ukamanuka ukajya guhura na wa muhanda uva Sopetrade ugenda ku ugenda ku Kabindi, ugenda ku Kabindi, cyangwa uva ku Kabindi ugenda Sopetrade. Uyu muhanda rero uraza ugahura n'iyo mihanda ibiri. Wabyibukaga niba udaherutse muri Kigali? Iyi video ntigucike niba udaheruka muri Kigali. Please subscribe.